Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pensmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkamsa. Non birta thepi langponik sinang. Karbi Long hini district angkang pi along pent high secondary long mesena salang spun dun bang pu bang pi tumpan ake joy pen iskuti kiron pon. Poluni embassy konsensi angkang along pen preexam ratchari pen ci odun si kongres along bang paro isi susiara tum kacipa okdun. Poluni 8 hialong ICDS angkan video sub center hemti kim kerang ponci epan PM kam gerakiring arideng pen nujok ke sompon. Engdeng ithong sorso inter-church football knockout tournament ke patu pangcheng bomlo. Non puthot birtang ton pen langponik sinang. Asam angkang pi along semi tok langkang thur ponji lapen ke tok langka charli bom adi soi jang tumpant aninge porung ponji pu matha ponsi Assam Gov atumpan higher secondary along salang soro so tumpan trokyap lapen ki sopin so tumpan trok skep rapo kachipalong dun un atumpan Dr. Banikanta Kakoti Miri Tourist andong e surhini rek ke thom aparman Assam angkang pi along semi iskutigron pajir pon bomlo lapuson thak taksi phai kuni ni phai ingkora thongke poni difu government college lapen rangsna sarpu auditorium holong semi Karbi Long hini district angkang pi along pen bang pharuk phora troka tumapant la bang so iskutigron pora mai padupon joy bani dancing day and Labang so iskutigron para mailong alihaman pen Karbi Long Termas Council CM Dr. Thuram Longhang MLA Belesing Englang MLA Rupsing Geront Karbi Long Termas Council Chairman Raju Tisu Karbi Long Termas Council Education's EM Richard Stockby EM Amor Singh Tisu Karbi Long Disi Madhubita Bagawati Lapenki Kaprek Manpeng Nunda Chitongdun the Karbi Anglong district and West Karbi Anglong district. Today marks the ceremonial distribution of scooters under Dr. Banikanta Kakoti Meritorious Award, a significant component of the Pradhan Bharati Scheme 2023, an initiative by Government of Assam. This year in Karbi Anglong district, we are proud to announce that out of the total 367 beneficiaries Karbi Long tam bonsam nang tulupu ban ki tok lang sami nang paprang dun bomlo kedam tang aning kan hut SSLC lapen HS asar lang sami peneng bang nang mi mut cholo pusi siam Dr. Thuram Longhang ban prank thing nu ning jepon mane dak Karbi Anglong lasu kacharli hana paprang bon momlo monsam ke dua jok pen Mitri का percentage pen chenglok non lahai 12 ke pass first division na percentage tame nang bat bomlo tuning asengka na bangke West Karbi Anglong pangrum pet pen pharo tira phokera isiya da phaige pining bangke pharo phora throk anang liarlo 60% na pen 70% kelong a student dom phan alo so tuman ke 60% la pen ke pin so tuma charli tumhan mang ke la ke 75% lasi la pangrum pen ken bang pharo phora bang trok a phai bang Karbi Anglong la pen West Anglong pangrum pet pen long don la pen ke alang tum phan ni li pang dak pon lo non scooty ke long chot gali alang tum yong si pene Dr. Charlie Ji long te Karbi Anglong Autonomous Council pen si free coaching people ake joy pen entrance exam ka pi undun pen doctor ka charli jaya barsai kapilong je phan Karbi Anglong Autonomous Council pen morning banke free coaching people kini banke mane jong si UPSC exam pidunte Karbi Anglong Autonomous Council pen sele tum tuning pen si free coaching pilo pining pen banke West Karbi Anglong ta pilo dong kamu la si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulongte la tumhan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen la kep pidunji la penjong si ako waiba undun det pen pulongte ala so bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen lak phopi pangrup pen lak kre phoke UPSC ki no tumhan mane ke IPS officer man po Indian Civil Police man po mane ke Indian Forest Service man po mane ke Indian Foreign Service man po mane ke Indian Revenue Service man po la UPSC ki no tumhan ke lakre phok pidun po kusi ni pangdak pondo lasi Karbi Anglong isi iningarong bangke dak
lo kacharli aphaya bang kimisen aphaya bang nang bat bom lo lasi monsam ke do ajoy ne lo kaching thura sayang deng tala son chuni bom lo metric automenal tunta chini lo Guwahati bang ke 74% 9 itu mangke 75% itu manganang bat bom lo Guwahati Kamrup pen dal tum metric result mim cholo is Karbi lan cholo Lok Sabha kilik hinite pokhera joksi Karbi Longri kedu prexam ratchari atom pensami maikang ni pon along rada atom pensami isirat chari pen chusi ka prek ratchari long ka chingbe dun pen andu pon tanglo la sonsi Karbi Longri kedu congress atom pensami labang su Lok Sabha kilik along sami ong dunga vut pen ka chapai pon thekji aphan busi prexam a constituency along pensami mai ini pon bomlo la puson thak thaksi phai kununi phai thongkep arni sami phuluni MSC constituency ke palpon loring chpi mondol congress astai hemalong sami congress atom pen kangdang mai ini pon जिंदाबाद 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 संजीत राम जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 Labangsu Congress kang tanga mailong sami alihaman pens Karbi Long District Congress Committee konchun bang Sonjip Teron Michael B Langsomi P Block Mahila Maipi Sojana Kropi Nayan Brahma Lapen Congress apan ningit thiara tum chitong dun Labangsu Congress kang tanga mailong sami phuluni MSC consensi ang kangalong pen BJP ASDC All Party Hills Leader Conference pangrum pet pen bang pharos isi sose aratum methang mathang a party pen chulun si Congress apan chipa ok dun si Congress long puthot jakong horang chipidun thu कांग्रेस आए हायलो 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 कांग्रेस आए हायलो 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 Phuluni MSC consensi ang kangalong pen prexam ratchari atom pen chiusi Congress long spok duna ratum phansmi Karbi Long District Congress Committee konchun bang Sonjip Teron pen kachuru pajirpon lapen ki Phuluni long jot kalesi Karbi Long angkang pia long pen si prexam MSC consensi long pen si Congress itum kang tang mai kang ni pon long sami BJP ratchari atom sami BJP pen chiusi Congress long nang spok dun bom tanglo BJP arat tom pen sami BJP pa ning chi thekawe la pen ning ki oi ke do ajok pen si non baki BJP ben chiusi Congress long nang chingbi dun bom tanglo la si non ke wangji Lok Sabha klik manti MP ki lighut ke Karbi Long pan ki Congress highway pu puchi Karbi Long District Congress Committee konchun bang Sonjip Teron pen tharengke thinu ning jipon tiche chakdo konthor si tundak asam poligali kang pi India long kana mai Congress ke hai ma government sarkar ko matiman ke so guarantee lang implement ko dong namcak atek pen namcak si public ko bang baru dan bisa lang ni kuan ma meeting really kedolong lamcak yang lang ke lang cepatun koni ko apen hai guarantee bang ke jene kai Karnataka long so Congress government mang lublot itu 1200 cylinder adol sita 500 itu koni itu alam itu sita ada rapi Annapurna Ramen Pen Sonkan Holder Tuhan ini sang Dawi ini lah agor ahomi kita kita lah ada cecak lapen 200 unit karen sekali itu tinggi adalah akan pension hai thot hai pension scheme bang dewan tinggi pada kasi lason na ha guarantee hai bang itu Congress government mangot ke Karnataka long so Rajasthan long so itu da Assam long ta Congress government mangot ke da hai guarantee da implement इंतहाला alliance apu tha bang ko ana hok alliance apu thak bang ke ego ko so alliance bang lo dak ala PCLC non so alliance ke dudun la congress alliance apu thak bang ke la bang si proposal CCP lang de Congress long si bad India team long si tum mane nanti join ni si proposal ki lang sinon masih lang tum iglang itu ni PCC bukan berasa lah ta non amat ke la so mo bang final bang kali ya la so alliance bang ki doji ni sa proposal so lang kedam tang phai kuni ni phai encourage sirkep arni phuluni MSC consensi ke parlapon phuluni ai thi adung hedalong ICDS Anganwadi Center hemki kim kerang ponji aphan phuluni local MSC mati Karbi Long Autonomous Council EM Kambra killing arideng pen nujok ke sampon phuluni MSC consensi ang kangalong pen sabi ke paching thur ponji aphan ka prek asai mu ka ching thur asai mu duan sami klempon bombu busi EM Kambra killing pen pachini pon
Suar suar tum sami sai ke klem chot kali ajar sai sami pa prang dun thek nang ji sai ke klem chot lapen tok lang ka thek chot kalesi ki pa thu na si pa prang dun nang ji pu mat ha pon si lakha ko rapon nilip MC consensi ke palpon risak hiri general field pa thu akla malong kedam tang phai kini ni pha engko rainer kep ani inter church football knockout tournament hi pa thu pangcheng pon ke cheng siar ni Mary Mothers of God Church lapen ki Songron Baptist Church tumang bong pensi pa thu pon lo ki pa thu bom ahut bang ki ke thek ka chidai ko ya jok punsi goal semi chi thapon thek thede si kem gi hais ne pati pon thek thede lo let's kerem gi hai ki patini pon chi aphan penalty si puthot pachi tur pon thulo Songrong Baptist Church atum pen goal pian thapon lo bon semi Mary Mother of God Church atum bang ke goal thom gi hai goal thom ansi ke thapun joda joksi labang su ke cheng siar ni baki Songrong Baptist Church atum pen si ke cheng siar ni ki pa thu chi pa hai pon den lo bang su ke cheng si ki pa thu pon along ke chari pon labang ki Baptist Church Sport Ministry amai phu bupen kru lapen ki mai ka chari pon labang ke stong dun ahal hi atum phan ki pa chini pon labang konchan bang sar hekro hin ben si pa chini pon lo pini Karbi Longri Abirta bang ki lan pen sikang ton penik lo domi thakmi kardom